Reka twongere tubifurize umugoroba mwiza nshuti bakunze ba World TV. Reka tubisabire kubanza gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunota ku wundi. Turi kuwa 16 Mutarama umwaka wa 2021. Tubifurize gukomeza kugubwa neza. Tugeze mu mwanya wo kumvisha amakuru y'Ijwi ry'Amerika. Mugubwe neza, muyumve kandi mutuje. Bakomeje gusaba ko amashuri yakongera gufungura imiryango, inzego z'ubuzima zo zibona ko baba bihanganye kuko ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bukiri ku muvuduko wo hejuru. Ababyeyi baravuga ko amashuri atari yo yakwirakwiza ubwandu kurusha izindi nzego zakomorewe zirimo amasoko. Umunyamakuru wacu Temistokle Mutijima yadukurikirana iyo nkuru. Icyemezo cyo kongera guhagarika amasomo ku mashuri yose yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu byatangajwe n'umukuru w'igihugu Bwana Felix Antoine Tshisekedi mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize wa 2020. Ibyo byakozwe nyuma yaho bigaragariye ko ubwandu bwa COVID-19 bwongeye kwiyongera ku muvuduko uri hejuru. Nyamara kuri bamwe mu biga muri za kaminuza zo mu mujyi wa Bukavu baganiriye n'isoko z'Ijwi ry'Amerika baragaragaza guhera mu gihirahiro cyo kutamenya aho ibintu bigana. Bagasaba leta kwigana ubushishozi iki kibazo cy'amashuri. La COVID-19 est là bien sûr, mais ça ne nous empêche pas. Nibyo COVID-19 irahari, ariko ibyo ntibyakatubujije gukora kubera ko tutazi igihe izarangirira. Ntabwo ari twe dufite umubare munini cyane, niba bashobora gukomorera ibindi bikorwa byatwara ikibakomoreye n'ibijyanye n'amasomo. Ku ruhande rwa bamwe mu babyeyi nabo baravuga ko batumva uburyo amashuri aguma afunze mu gihe amasoko n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi nk'inama byo bikorwa. Nibyo icyorezo cya COVID-19 kiriho kandi cyagera mu mashuri nk'uko kigera n'ahandi, ariko icyo mukwiriye kumenya nuko ku ishuri haba kwitwararika ugereranyije no mu isoko, mu nganda n'ahandi. Ikindi kandi nta bwandu bwari bwaboneka mu bana bari munsi y'imyaka 18. Ntitwari twagira ubwandu na bumwe mu mashuri. Niba hari ubuhari babitugaragarize. Murebera haturi ukuntu abantu bacucitse nka saradine mu dukombe. Njye sinumva ukuntu bafunga amashuri siho honyine ho kwandurira iki cyorezo cya COVID-19. Yaba ababyeyi ndetse n'abanyeshuri bagasaba ko amashuri yafungurwa mu maguru mashya. Turasaba ko ifungura ry'amashuri ryashyirwa mu byihutirwa. Ntabwo twumva uburyo icyiciro cyacu ari cyo cyasigara mu gihe ibindi birimo gukomorerwa hirya no hino mu gihugu. Perezida ari hariya kuko yize, guverineri yabaye we kuko yize. Turasaba ko amashuri afungurwa, abana bacu basubiye inyuma cyane, nibareka abana bige. Leta ya Kongo nifasha ababyeyi ifungura amashuri. Ntidushaka ko abana baguma imuhira. Coronavirus ishobora kumara imyaka 10 yewe na 20. Ni indwara yandura nk'izindi zandura. Tuzabana nayo twubahiriza amabwiriza haba ku mashuri, natwe ababyeyi ibyo twiteguye kubikora. Inzego zishinzwe ubuzima mu ntara ya Kivu y'Epfo ariko ziravuga ko abasaba ifungurwa ry'amashuri bakwiye kubanza guha agaciro ubuzima. Bwana Cosmos Bishisha Kusimwa ni minisitiri w'ubuzima ku rwego rw'iyo ntara. La deuxième vague qui pointe à l'horizon semble être plus dangereuse que la. Inkubi ya kabiri irimo kudusatira irasa nkaho irushubukana iya mbere. Tugasaba rero buri umwe wese kugira uruhare mu gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 bakubahiriza amabwiriza. Ndabizi ko hari ukwijujuta ko abanyeshuri bakomeza babaza impamvu babujijwe kujya ku mashuri, kuri za kaminuza, ariko icyo nababwira nuko nta kintu cy'ingenzi kibaho warutisha ubuzima. Mais je suis tenté aussi de dire que rien n'est important que la santé. Iki kibazo cy'isubukurwa ry'amashuri kandi cyongeye kugarukwaho n'uhagarariye ishami rya Loni rishinzwe uburezi n'umuco UNESCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Bwana Edouard Beibeder akaba yarahamagariye leta ya Kongo gushyira isubukurwa ry'amashuri mu byihutirwa, ari nako hashyirwaho ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 mu mashuri. Amashuri yari yahagaritswe amezi 6 kuva mu kwezi kwa 3 kugera mu kwa 9 kwa 2020. Nyamara yongera gusubikwa hadashize n'amezi 3 atangiye, ubwo umubare w'abandura COVID-19 wongeraga kuzamuka cyane mu kwezi kwa 12. UNESCO ikavuga ko guhagarika amasomo by'igihe kirekire bifite ingaruka nyinshi ku iterambere, ubuzima, umutekano n'imibereho myiza y'abana, kandi bishobora no kuzagira ingaruka z'igihe kirekire ku hazaza h'igihugu.
Imibare yo kugeza kuri wa gatandatu igaragaza ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarenga 20,000 bamaze kwandura virusi ya corona, barimo abasaga 600 bamaze guhitanwa nayo. Temistokle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.